بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuka amkemun. Mula-mula tukbal tebi pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na kita isab makapag kasuwa si sangim inin. Bisan ni lalim-lalim bahangi. Sumagawa gay makaini. Pegge geru isab anante live tain inin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ambat sa peturul mayam atau akan nge-review ni malik ni yene me siye metumuli ko itule ini atau akan yene me siye ke ko itule kinaru bayak tuli ni. So dakam susi insyaallah subhanahu wa ta'ala bang live inin geru inin ananku atau akan geru inin burahanku. Menjadi me pong tinai kalasahan mian kue itu bayak ku nui-nuihan kitebi iene pasalan me parkala bang wegay tinayma dua aten bi duk bang ine ne pain tampat iene pegtaymaan we Allah subhanahu wa ta'ala duaah mian balikanku pegsuwi-suwihan ten bi bang ine sa babanin bang wegay tinayma dua adem bua aahin mian duk antag ni pain me tampat iya ni ha panganduahan atawakan bang sumarta si kitebi iya ni me parkala mian parsababan tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebi dua aten bi sa dehel amban i me pong tinai kalasahan dua ahin haji manamal-namal. Dua ahin ibadat haji manamal-namal. Pin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah. Iyan pin dua ahin utek sin ibadat. Duk magpain Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Duk magpain Allah subhanahu wa ta'ala hinsikita bikimun. Ud'uni ngedua akam si aku. Ngedua akam si aku. Astajib lakum taymaku iyene dua abin. Duk magpain Allah subhanahu wa ta'ala dialim Quran ni mahamul liar wisab
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي, bangkeu tinilew o Muhammad we meipun ko, pasalan aku. Fa inni qaribun, bennal penne aku tapit hepsisiye. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, tantunen teed. Teimakku, sambagku, iyene duaah, menganduaahin. Idha da'an, apabila ngenduaah tuju aku. Falyastajibu li, ambat siye mekepeteimak duaah tuju aku. Wal yu'minu bi, luk ambat siya magparacaya tuju aku. La'allahum yarsyudun, supaya siye mian hinidayatan atau akan tinoan tu'uh diata bulak dunya inin. Fin bisyarah iyan siye atau magkata-katahin. Fin la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Dakeu maku pu anak apu Adam ini hajat no. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Sa iya pamakuhanon iya ni Allah gi magkatambel lawangnin. Bisan dasikan. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Miaan gi magkatambel iya ni lawangnin bang pamakuhan. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'alahin ngamahip apabila kau gingin dua atau juye. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Bu adapun anak apu Adamin bangla ikew maku atau akan bangla ikew mian walpe emmit tantu nenteed bang petekka ngamape iyene mi anak apu Adam inin bang pamakuhan. So may umat Islam kwe ito tagnaante iyene mian me tampat iyene penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala duaa puasili subahatte iyene isab me sababan bang way gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala duaatin. Umbul dembuwa tampat iyene penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala sin duaa tiap dembuwa amban kita bikemon may pong tinai kalasahan ad-du'a'u fi laylatil qadri. Iyene pinne du'a tebi sisangim laylatul qadar. So gayne teggel may pong tinai kalasahan kwe ito malam 10 na rukwalu megkulang maglabi. Atau akan malam 10 rukpitu iku mian megduwe-ruwe bang antaglai. Yo dembuwa amban iyene penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala duaa sin tiap-tiap dembuwa amban kitebi. Yene duaa tebi sisangim laylatul qadar bang tasarta uwe tebi may pong tinai kalasahan. Yene malam 20 dembuwa, malam 20 telu, malam 24, malam 25, malam 27, malam 20 siyam. Pasarta lay simiaan laylatul qadarin. Yene alar rajih simi bisara ke ulamaan tebruk amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang upama tasarta wa manusia iyene panganduaahan sangim laylatul qadar miaan antag-antag ne paatag tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala iyene duaa sin dembuwa ipunin may pong tinai kalasahan. Amban me tamanan hap ne duaa. Pengen duaa we manusia sisangim laylatul qadar. Iyene pemeno we Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dinak pineekka ilapalan. Iene sisangim Lailatul Qadar inen, yene doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inin dinak pineekka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pineekka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua aten sisangim Lailatul Qadar ubus ilapalanten bi iyane dua inin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bangkeniaan nen upama ikka fa'fu anna. Bangkeniaan nen kauru dendangan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So inin persababan bang tasarta wa manusia Lailatul Qadarin tinaimaan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala doa hangkan daa sayang tebi duk daa padabay tebi banggay kita bi makapako atau akan makedua asisangim i insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapit na may pong tinaikarasahan. Si kedue iene pe inne fi jawfil layl bang kenyaan nin si kalaliman bahangi. Bangken nin ci kalaliman bahangi. Wa huwa waqtus sahar. Wa waqtun nuzulul ilahi. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yatafaddalu ala ibadihi fayanzilu liyaqdi hajatihim. May umat Islam amban me tampat penaymaan wa Allah subhanahu wa ta'ala dua at tujukite bikemun tampat penaimaan wa Allah Ta'ala dua at tujukite bikemon iene bang sike leleman bahangi waktu sahar iene waktu day elew melisag duwe melisag telu weey pegge oras miyaan oras peturun Allah subhanahu wa ta'ala iene peturun magtalip duk iye gay tapat-tapat tebang sa ingge tudyo langit dunya sarta magtilew man yad'uni fa astajiba lah sine pe inne mamakuhin si aku waktu inin oras inin tayma ko pe inne bang ine pinakunen sine mengen dua si akuhin pe inne iye ne miyaan sike day elew inen tayma ko pe inne bang ine duaanin. Man yas'aluni fa'utiyah. Sine pe inne mamakuhin ine pakune ine waktu inen. Supaya keurungan ko bang ine pinakunin. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Sine pe inne meme ko kaampunanin tudyo ako. Ine day elew inen. Supaya pe inne taampun ko. Riwayat Amban Bukhari may pong tinaikalasan. So inin waktu harga. Iene waktu tulisin kemon manusia inga niya ngape malengkan kulang-kulang. So bangkew donga magtahajjud ng bahayang sangim tujo Allah subhanahu wa ta'ala waktu miyaan. Bunungin duaa oras menaiman Allah ta'ala duaan. Oras pengurungan Allah ta'ala ine pa kuno. Oras pangampunan Allah subhanahu wa ta'ala at kala kew magpaampun tudyo iye may pong tinai kalasahan. Amban me tampat si ketelu iene penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala duaa tudyo kite bikemon may pong tinai kalasahan. Iene dua atebi puas sambahayang. Dua atebi puas sambahayang. Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam amban hadith iyan ni Abi Umama qila ya Rasulullah tapain si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma' ine pe inne du'a tamanan takalene wa Allah subhanahu wa ta'ala qala jawful layl jawful laylil akhir
iyene pe inne du'a day ellew wa duburu salawatil maktubat duk iyene pe inne du'a miaan puas keu amban nambahayang 5 waktu. Puas keu amban iyene nambahayang 5 waktu. So, daa kay patante bi iyene mengen du'a si parkalain inen. Si keempat duk si kelime, iyene du'a antara balang duk kamat. Iyene bang bakas balang duk ngagad-ngagad keu puas balang miaan iyene miaan para kamat ni may pong tinai kalasahan. Pein Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqama. Gay pa inne sinagang atau akan gay pa inne pinabalik. Iyene du'a pinakuwe no si elet balang dukkamat may pong tinai kalasahan. Rawahu Abu Daud hadis inen. Si elet balang dukkamat tampat iyene pengen duaahan miaan tampat iyene penimaan du'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kelime, tesubahat temen si keempat duk si kelime, iyene iltihamus sufuf fil ma'rakah. Iyene ko may jaman tagna apabila kau mag-atubang, iyene miyaan si lan Allah subhanahu wa ta'ala, iyene oras waktu pagdagpak antara muslim duk kuntarari, tanturen teed. Gay miyaan sinagang wa Allah subhanahu wa ta'ala duaahin lay si miyaan, oras penimaan duaa. Iyene miyaan si mian waktu mian may pong tinai kalasahan. Si keennem iyene penimaan duaa wa Allah subhanahu wa ta'ala tujukitewi inda nuzulil ghaith. Yene bang patata ulanin. Iyene bang petek ka ulanin. Hangkan may pong tinai kalasahan daran duinin tesubahat ku apabila patata ulanin tujukitewi mian da kita bibun si pege wasye pinahayang tenbi. Da kita bibun si pege kalaregan ne bhailaks tenbi. Atau akan lege ne bhailaks tenbi. Da kita bibun si pege miaan yene isabhap miaan pagladya patat tenbi. Atau akan iya ne may pelengan tenbi. Isa'nin nikmat mian amban Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat mian amban Allah subhanahu wa ta'ala. Nata jambangan nu. Nata tinanim nu ga ne keususya nata ne dambua duk oras miaan yene peturun sin ulan tantunen teed waktu peneimaan doa sin Rasul sallallahu peneimaan doa sin tiap-tiap dambua amban kita bibang kita dengan doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban hadis Sahal ibn Sa'ad marfu'an ithnatan la turaddan atawakan al-qallama turaddani du'a inda nida wa inda al-ba'as mi'an pen Rasul sallallahu alaihi wasallam to thintan ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Niya pinne du'a gay pinabalik wa Allah subhanahu wa ta'ala hin. Ad-du'a inda nida yene pinne du'aanu elet bang kanianen magbalang. Yene du'aanu bang kanianen magbalang. Wa tahta al-matar duk yene pinne du'aanu apabila petekka yene ulanin may pong tinai kalasahan. Apabila petek ka iye ne ulanin tuju kitewi. So ek kainin meke ligap ne, ek kainin meke keipat ne. Atawakan ek kaga ngetawahan ne. Apabila peturun ulanin me parsababan miaan, peneimaan Allah Ta'ala dua waktu miaan, hangkan dangkat tewi iye ne miaan,
tangan tenbi bang kita bingen doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sedine amban doa tabi pinain Allahumma sayyiban nafi'an. Sedine amban doa sayyiban nafi'an mian ngen doa kita tuju Allah ta'ala hangkan ni sunnat me pong tinai kalasahan bang tek kaulanin mian sunnat si kita yene bas masse kita amban me lengen teinin yen amban ulan memet taklay duk kita tewa we ase Allah subhanahu wa ta'ala. Pegi rahmat miaan amban Allah ta'ala tuju kita bikemon teriwayat in amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bang keniaan nen ulan na miaan masya iya amban me part sinbaran ne inen supaya iya tewa iya ne we ulan miaan. Amban me iya ni tempat pengen doaan pengen mian penaimaan doa we Allah subhanahu wa ta'ala niya lupe inne waktu dialim sangim iyan. Waktu dialim sangim iyan. Waktu penaimaan Allah ta'ala iya ni doa atebi. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil layli sa'ah la yuwafiquha muslimun yas'alu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu wa dhalika kulla laylatin. May pong tinai kalasahan wa dhalika kullu laylatin. Mian bennal pe inne niya lupe inne waktu dialem dan sangim iyan. Dialem dan sangim iyan waktu bang tasarta we dembuwa muslim maku iye kahapan saliruh parkala peg dunya atau akan iye ne kahapan akhirat illa a'tahu iyah malingkan tinima we Allah ta'alahin pengurung we Allah ta'alahin bang ina iye ne pinekunemian wa dhalika kullu laylatin duk iye ne pe inne miaan parkala miaan kahaba sangim me pong tinai kalasahan petek ka iye na waktu pagtaimaan doa miaan. Si kewalu iye ne tampat penaimaan we Allah subhanahu wa ta'ala doa fi yaumil jum'ah yene si ilaw jumaat. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si tenged ilaw jumaat inen fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha rawahu al-Bukhari. Riwayat wa Imam Bukhari. Ilaw jumaat me pong tinai kalasahan niya lu waktu si ilaw jumaat iyan dasa saat apabila tasarta we dembuwa muslim maku ine ne amban Allah ta'ala automatic tinima we Allahin doanin. So kamanamal bisara bang ine waktu inen bang antag pensin duehin bang ne elet balang si ke isa duk balang si ke due pensin duehin oras yene pamanay khatib para ta mimbar pensin duehin elet khutbah ke isa do khutbah si ke due pensin duehin puas sambayang Jumat sa tamanan tapit ni amban kemon bisyaraley paatag iyene waktu inen me pong tinai kalasahan iyene kehinapusan elaw sin Jumaat ley iyene kehinapusan bangsong pelegleb ne elaw Jumaatin waktu miyaan penaimaan we Allah subhanahu wa ta'ala doa tuju kita bikemon yene waktu puas asar oras song pelegleb ne mata alewin sa ili song magrib ne saga pe sa pasek waktu magribin waktu miyaan miyaan sinupahat Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Jumaat me brad me pong tinai kalasahan penaimaan we Allah ta'ala doa apabila keu iyan miyaan makasarta iyan si waktu miyaan. So daa kay patantebi iyan miyaan waktu
Kene pusan. Dahil lo amban iyan peseddep sin mata elew jumaat lay me pong tinaik kalasahan. Si kesiyam. Iyan tampat penimaan Allah Ta'ala dua at jukite bikemon. Bang kite bisa sang nginumbuhi Zamzam. Sali duyan dele Makkah al-Mukarramah. Atawakan sali ru Zamzam iyan tebo tebihap. Mian lahat. Iyan ko me buhi delem galon lu. Apabila kau nginum buhi Zamzam, dane pag-ang-angon. Ngen duaan kau oras penginum no iyan. Pegge oras iyan tinimaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oras penginum no buhi Zamzam yan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Ine pa kuno bang kay oras iene nginum buhi Zamzam yan. Tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iene duaanon waktu nung nginum buhi Zamzam yan. So, may umat Islam. Iene barakat sin buhi Zamzam. In hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nuk ekan hadis na sedih. Sa tak sinubahat manan si ini penne bohe Zamzamin penne ine pegniatan no ine pa kuno oras ine penginum no lay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala hin. So, ma'u Zamzam lima syuribalah yene bohe Zamzam miaan bangke nginum si oras iyan tantunin oras pegtaymaan wa Allah subhanahu wa ta'ala dua at jukite bikemon may pong tinai kalasahan. So, daki patante bi miyan may Makkah kam, inshallah bang open na iyan na lockdown inin, sunat kayan nginum, boy Zamzam, yene si pagsaihan, andu ame ubaya, bang ne kayo ngeggok boy Zamzam lay, mako ne kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ine pa kunon, magniyat kayo, ine pa kunon si waktu nung nginum boy Zamzam, miyan, oras miyaan tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala iyene duaanon tuju Allah ta'ala. Si kesampu me pong tinai kalasahan iyene duaano bang hinabuno sujud. Sujud si sambahayang. Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Tamanan tapit ne pen ne Allah Ta'alahin apabila ne pasujud iyene manusia inci sambahayang. Me umat Islam. Iyene waktu pesujud manusia inci sambahayang tapit Allah Ta'alahin iyene miyaan si iya oras miyaan. So mahakukyo. Antag-antag na lay tampat iyene si pasujuran nulay. Niyan magpain pende. Subay hadja si sujud akhir, yan kahinapusan sujud, atawa kantepus sujud, dumain, antag-antag iyene sujud, amban iyene tampat, pesujuran numian, manjari kayong dua si Allah subhanahu wa ta'ala, oras miyaan, sumagwa mag-arab pan hadjagi, manjari mag-iyakan. So, ine me dua atabalik nu, oras iyene puas kayo, misara subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi may pong tinai kalasahan manjari pesugpatan no duaa pegge yene oras miyaan tapit Allah subhanahu wa ta'ala hin sikitebi sambag Allah subhanahu wa ta'ala hin duaaten bi bangkitebi oras pasujud tuju Allah ta'ala. Si kasampu dukdambua inin hatukam ajaib. Sumagwa duk hadis ni inin amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makukam si Allah Ta'ala bangkam makakali manuk na ingkowak. Manuk na ingkowak. Naik kamanamal si kitevi. Peningkowak manuk. Oras miyaan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahad dika, fas'alullaha min fadlih, fa innaha ra'at malakan." Bangkam pein ne makakali tingkwak manuk. Maku kampen ne si Allah subhanahu wa ta'ala amban kalabiyahan ni. Pege bennal pein ne ningkwak iyan manuk miyaan,
sinabab amban pengikite ni malaikat. Sinabab amban pengikite ni malaikat. So, si kesempu uduk dem buak me pong tinai kelasahan. Ye ne wan sikeu makakali ting kuak manuk. Ngen doa akeu tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Amban kalabiahan ni. Pegge pangandaakan mian. We junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duman te keswaten upama mian bang me kita bime manuk ning koak gepe ubus banteng koak ten bineiwag na wete. Atawakan sinasat ne gene pine ubus iye ne mian teng koak nin. Da. Pegge sahap-hap me tiwag no manuk mening koak lay mas labi hap dangkat no atawakan ngen doa ke tuju Allah subhanahu wa ta'ala oras pening koak ne mian. Pegge pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tum siyahad dika bang kampenya makakali ting kuak manuk fas'alullaha min fadlihi namaku kam tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban kalabihan ni fa innaha ra'at malakan pegge manukin penne makakita sin malaikat ko pangannalan binin hadis peik rawahul Bukhari hadis 2000 doktel 204 tamanan sahine bisara puas amban Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam si kesempu duk duwe iye ne tampat peneimaan Allah subhanahu wa ta'ala doa iye ne bangkeu bakas masa zikiran iye ne bisara Nabi Yunus doa Nabi Yunus si waktu ye iloroy we keitan te subahat tawi pasalan kalabihan zikir iene oras megseminar kita bisa ngapat-ngapat ngaji me pong tinai kalasahan fain Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnuni idza da'a biha wa huwa fi batnil hut idh da'a biha wa huwa fi batnil hut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qat. Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Allahu akbar. Yene pe inne dua Nabi Yunus. Dhinnun dapu sin kaitan. Mana Nabi Yunus. Si waktu ngen dua Nabi Yunus in inen dalam beteng kaitan. Yene dua La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimin. Ga niya muslim ngen doa. Puas amban penubahat ne doa inin. Malaingkan tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala doaanin. Malaingkan tinayma wa Allah ta'ala doaanin. So hangkan nepein ko. Bangkeu ngezikir iene zikiran inin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puasili ngen doa akeu. Amban doa. Ine ne. Pengen doa no tuju Allah Ta'ala. Illa stajab Allahu lahu. Malingkan tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Doanun oras miyaan. Lagi ted bang hupamanen doaanu me dilem kasusehan. Yene niya me aramala petek kasi kau. Basahun iene doain inen. Puasili pesugpatun ine ne doa. Iene tabalik nume pong tinai kalasahan. Tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis inin riwayat Imam Muslim. So hadis sahih. Lamud amban pengen doaahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaan penaymaan wa Allah subhanahu wa ta'ala doa. Si kesempu duktelu. Idza waqa'at alaihi musibatun bangkeu ketekkahan musibah. Bangkeu ketekkahan musibah. Amban me nukna keu. Amban me latak gait aahin tekeswa'nu inamahan. Sa bangkeu ketekkahan parkalain inin ngendua keu si Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Wa'awidni khairan minha atau akan wakhluf li khairan minha. Inin dua abang keu ketekkan musibah, kamatian pamilya, kelepasan alata,
kelepasan nikmat. Ine ne musiba petek kasi kau, ngen dua duk dua inin. Yene ngalapal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha, atau akan wa'awidni khairan minha. Ya Allah, pahalaanun ko si musiba may petek kasi ako inen, duk gantianun mas labi pehap amban iyan na inaddo no inen. May umat Islam. Ketawahan bidoain inen bang kitwe kitekkan musiba, haji manamalan. Salama. Ketawahan bibang sine Salama. Yene ina tewi kemon anda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bain hadithnya an Salama radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Fa in Salama kinaridaan niya Allah Ta'ala magpain tekele ku Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain ga niya dembuwa muslim ketekkahan musiba bune ngendua bang ine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala iyehin yene dua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa awidni khairan minha. O Allah, tung basanun ko si musiba may petek kasi ako inin, duk gantianun mas labi pehap amban inin, malaingkan ginantian we Allahu Ta'ala mas labi pehap billahi. Amban melepas amban iyan. Ketawahan bi. Salama balu. Oras miyaan matay elanin. Naik kaso sa anak ni taamban. Matay Abu Salama. Pagsakay ngen dua aduk dua ainin may pong tinai kalasahan. Yene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa awidni khairan minha. Ineddo wa Allah Ta'ala illanin Abu Salama. Ga'ru teggel mekeella pavalik ketawahan bibang sine. Yene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Matay elanin Abu Salama pagsakay ginantian we Allah Ta'ala pinaenlahan niya balik junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsakay ngen dua aduk dua inin. Ginantian we Allah Ta'ala bang ine ineddo amban iyahin mas labi pehap may pong tinai kalasan yene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ineddo amban niya tamanan kinalasahan we ne pinaganti we Allah Ta'ala tamanan hap ne pinapanjari. Iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai te ella we Salama Rasulin. Sampai te hinang te ina Ummul Mu'minin. Salama radhiyallahu ta'ala anha. So inin dua bangkit te ke musibahan. So tinima we Allah Ta'ala may pong tinay kalasan. Hangkan ne dani kita bi mupot ga bidda bang may tekkahan musibah kita bi. Ko buli menuk tetihup da ape kigay kebisahan we me iyan miyaan aatepit-tepitin walaupun may sinduehin kebisarahan may sabab sa amiyan bangga siya amiyan sa itu sa amiyan. So ngen dua kita biduk dua inin may pong tinai kalasahan pegge oras penaimaan dua yene oras miyaan petek kasi ka musiba miyaan ine ne musiba. Na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ko neto syuhatli ga niya muslim ketekkahan musiba bunengen dua aduk dua amian malingkan ginantian Allah Ta'ala bang ine do amban iye mas labi pehap amban iye melepas amban iye. Si kesempu duk ampat iye pegtaimaan dua ame pong tinai kalasahan iye hinabu niya bekkat napasnin amban ahli pamilyano. Upama megtulkin kayo, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ubos,
Sampay bekkat ni iyan ni napas may usbano miyaan, metettoano, inaano, anakno, miyaan salino, atawa kan sinesine ni amban manu siya. Oras miyaan. Bang ni bekkat na pasnin, atawa kan miyaan bekkat na pasnin, pain biga ni. Ngandua akita bituju Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge pain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne anna an-nabiyya fa fil hadith, di sidang buah hadis. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah. Wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu. Thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم. Paasik Rasul sallallahu alaihi wasallam po Abu Salama. Abu Salama inin hinabu megbuo napas. Pagtekka iye bekkat ni napas iye ni Abu Salamahin ella Ummu Salama. Na sampai miyaan pekellat Ummu Salama Abu Salama pente miyaan pekellat iye ni matane miyaan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pinekeddem matane miyaan. Samta misara pinne innar ruha idha qubid tabi'ahu al-basar. Bennal pinne nyawahin apabila ni binekkat dinagtu amban manusia. Inaan amban manusia. Tinurul iyan peneruk mata pediata langit. Hangkan ni yene me pekellat sa ili mian apabila mati yene pinayaman ne mian nyawa ineddo amban ni tinurul iyan eduk pamayam ne. Tabi'ahul basar. Tinurul we pamayam manusia iyan ne nyawa mebekkat amban iya mian. Ubos mian pinekeddem we Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Salama mian. Naihep mian kwe anu manamal megmesusehan yan me pamilya ni mian sampai na me amban siya megtengisan pente say magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum illa bi khair bang kampein ngen dua oras ko etuin inen da kam ngen dua abanggay si kahapan ngen dua akam iene si kahapan hadja fa innal malaikata pege bennal pe inne malaikatin yu'amminuna ala ma taqulun mag-amin siya iyan pe inne kemon si ine dua abin oras miyaan inin me pong tinaik kalasahan si kasyempu duk ampat si kasyempu duk lime yene tampat penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala dua amban manusia yene bangkew misita asaki bangkew magsasang luudok ame sekihin amban Ummi Salama radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun fa inne bangkam misita aasaki ngen dua akam tuju iya atawakan hadja bisyarabi si iya mahapin. Insyaallah pinekole kewe Allah Ta'ala sakinu tu gay grabe, sakinu tu tatambal du, geru inin teggel gumua rekaman hospital, geru inin teggel iya nemiaan anan do amban kau aramalain inen, pegge iya neme bisyaranu miaan me pong tinai, inaminan miya anwe malaikat hangkan ni kitibigay dinak misyara tebba sasab me nukna bang kitibimisita asaki. So bang kiupiyo me misita asaki sayili anagay na hepitu teggel bung. Naina me happe gay misita me asa inin me pong tinay kalasan bang me eru binoone me pi hap ispitalin me bisyamian. Pinayaman si tinondok-tondok asa
gena ito teggel pinain. Sa ato sigpit pinain survive. So ini may pakaradyaan sa inin may pong tinai kalasaan. So bang may sa inin duwinoon may ispitalin. Bang sa inin duwinohan no mesekihin. Bese ga pina may boono may litro. Ga pinia may boono may makan makanan. Ubos binoonon pe may bisamyan. Uy, happy kayo si luma ted. Dane kayo daho misita si ama sa kimiyaan may pong tinai kalasaan. Pegge pen Rasulullahin. Bangkam pe inne petua atawakan misita asaki misara kamhap yene positive bisarabin pegge malaikatin ngamin yene sime binisarabi miyaan dabang ko upa inaminan malaikatin miyaan me bisarate malaat miyaan asal puso no to suwe itu pinutukan tingin no to asal gak dapat bayak keruk gai suwe sinembingan asal garabe na ito manamalan. So, may pong tinai, kalasahan. Suwi pepe te bidelaten bil. Embes ngurung keluhayahan iyan si ama sa kilay. Numan pe keu pingel utang iyan eteinen. Besene delem kesusehanin. Sai pe me bisaranu siyahin. Na miaan hangkan bang kami si taasa kipega oras iyan, oras pangaminan sin malaikat, oras pangaminan sin malaikat, andu tuanku, subay kam pahap-hap memisarahin bang kami si taasaki, bang kami si taasaki, bang kam iyan emyaan petindew, si mi asaki me pong tinai kalasahan. Na iyan me pong tinai, si kesempu duklime apabila kau misita asaki misara keu hap ngen doa keu hap kole ru keu itu sakinu tu insyaallah taala sumudde dumanitu magrabehin delem karal Allah subhanahu wa taala kemun kita itu ban pesaingi grabe te bangge pe kita pinapatei kole kita iyan mian amban kahandak Allah subhanahu wa taala me bisara samian inaminan men malaikat me brad, me pong tinai kalasahan nangkan, tebe ubalik, bang kita misita asaki, subi kita misara mahapin hadja. Si kesempu duk ennem, iene peneimaan duaa, me pong tinai kalasahan, na inin madilikawin. Iene duaa ataan nyaya. Iene duaa taan nyaya. Upama ko me aku taan nyayabi. Upama ko me aku miaan makaanyanya ka am upama. So dua iye ni ata anyanya kulay atawakan iye ni dua aku ta anyanya bilay bangi dangkat ku si Allah subhanahu wa ta'ala ngin dua aku ine dua aku tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala hin. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam pusi Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ketelewanun bi adwa ata anyayabin. Awe. Pege iye ni adwa ata anyayahin gana illet neruk Allah Ta'ala automatic tinayma. Fin bisyarahin. La tadlimanna idha ma kunta muqtadiran. فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا dakew nganyaya apabila rukew gay mekegees ngagpangan bang pinetek ka newe Allah Ta'ala si kau iyene azab bakas pineku ataan niya yanulay idha ma kunta muqtadiran fadulmu yarji'u uqbahu ilan nadami. Pag-iyan pag-anyayahin polean kehinepusannen. Pagsusun apabila kayo bakas nganyaya. Tanamu aynaka wal madlumu muntabihun. Iha petuli-tulinun siluma kau bakas manganyayahin. Wal madlumu muntabihun ata anyayahin sige-sige nga pengadang katangan ne bang paniya patag si kaulaat. Wa ainullahi lam tanami buadapun mata Allah subhanahu wa ta'ala hingayhip tuli tinay mauwi ni dua aataan niya nyamyaan may pong tinaikalasahan. Anya niya nyo aahin ineddoan may alata.
Anyanya no aahin inaddoan may kakayaan. Inaddoan may kapanyapan. Inaddoan iye suko si iye pe si keuno. Indananun dumanian basta-basta. Yene dua aata anyayanulay. Ine pengen duaan ito jo Allah Ta'ala. Tinayma may pong tinay kalasan. Oy, proven inin sambatan bahasa ang galisin may pong tinay. Niya may ketauhan ku bakas taan niya may pong tinay. Inaddoan alata karakara. Ga niya ketauhan bang ine dusenen. Ga niya ketauhan bang ine sababannen. Ine bahannen ngen dua ato jo Allah subhanahu wa ta'ala may ainin. Bang pan niya paatag iyan ni si may bakas. Manganya yang mengedok may kakayaan niya. Wallahil azim. Ga niya telebi ebut kwe itu. Matay kemon bayuan nelebayan kemetaynin. Iyan e bakas makaanyaya iya miyaan. Inin may ketauhan te. Magsabar iya si Allah Ta'ala si waktu inanyaya oras miyaan. Ineddo kakayaan nin. Inewan nin. Ngen dua si Allah Ta'ala pagigani sab ketauhan na dusene. Ngen dua si Allah Ta'ala pagigay sab niya ketauhan na kamali ni. Asal inanyaya iya ilaugan iya ilagpasan iya. Kue itu gani at alab bakas manganyaya iyan. Bisan dembuwa may pong tinaikalasan. Inibisaranin pagsakay sa ili. Takite na may parkalamian. Subhanallah. Binnal bisara Allah Ta'ala. Bangkyo taan niya. Tinima duaan may pong tinai. So iyan anyaya, dua aata anyaya, helianun biteed. Niya tapos sako kisay lawi si Jaman Banu Israel. Jaman Banu Israel. Jaman Banu Israel. Miyaan, niya dembuak ne kura. Niya ko astana ne sa ili. Miyaan, ubus. Na niya payad-payad na diki-diki. Na may kasimbel be. Si pamayam iyan na kura miyaan payad-payad na miyan. May kisira biyo astana ni. Upayin te petengge si sing-sing luma ni rumiyaan. So, dina ako na kurain binubul luma iyan ni abahi miyaan. Pagtek ka abahiin, pinbahasatin ko mengoso. Kwe mengoso. Ga niya ketekahan ni luma payad-payad ni miyaan. Pagsakay sa ili, tinew ne bang antag ne payad-payad ne miyan, pene dina ako ne kurain, ginadjag bagay me kasira biyo astana ne. Bu hinabuga keo tuan sini. Hinabuga keo tuan sini. Songin dua tu Allah Ta'ala ini doanin. Ya Allah, bang keniaan kun gak tuu antag keo. Ya Allah, bang keniaan kun gak tuu antag keo ya Allah. So, tinima wa Allah Ta'ala duaa iya ni awahi miyaan. Miyaan. Jaman tagna, pineturunan malaikat cerun duun astana nekura miyaan. Binubul isab. Kok kantang pemubul ni iya ni miyaan. Anu ni miyaan. Payad-payad ni miyaan. So, may umat Islam. Ado atanya. Allah wa alam iya ni si kesihha. Sin kusainin samban me. Banu Israel. Iya ni me kisah. Miyaan jaman tagna. Tekele ko ang bandang buwa guru. So may umat Islam, taan niya, tinaymaan dua awe Allah Ta'ala, pahali kita mga nyayahin. Pahali kam teed. Yen nga niya den buwa Bangiyo ngin dua tuju Allah Ta'ala, ganya ilet ni. Duk ine ni, bang ine, tinayma wa Allah Ta'ala, miyaan magtuy. Ine doa miyaan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan pekeniyaanen fajir aalaat. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Rawahu Ahmad. Dua ataan niya hintinayma wa Allah Ta'ala ban pe alaat iya ni ataan niya miyan. Pegi kalatan nali sibaran neru. Ban pekeniaan nen jahalis, bang keniaan nen taanyaya we no tinayma wa Allah Ta'ala duaanin. So hangkan dilikaw dua taanyayahin me brad, me pong tinai kalasahan. Pali ka mamban pag-anyayain inen. Yene pangalampas bi manusia. Yene miaan pangalaug bi manusia. Pengeddo bi alata manusia. Pengegaw bi kakayaan manusia.
tantunen ted bisan pe iyan ala at tinayma wa Allah Ta'ala. Iyan miyaan ano na iyan, duaan na iyan. Umat Islam, si kesempu duk pito, duk si kesempu duk walo, duk si kesempu duk siyam. Maananin si kesempuk pito, si kesempuk walo, si kesempuk siyam. Tinayma wa Allah Ta'ala duaahin. Tinayma wa Allah Ta'ala duaahin. Pakalehon binin. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalathu da'awatin la turad. Niya pinneberlitelu dua agay pinabalik wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Tinayma wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Number 1, mananin si kesempuk pito. Da'watul walidi liwaladihi. Yene dua metettoe 7 anak ni. Subhanallah, Masya Allah. Si kesempuk duk pito, yay pinabalik ko Allah Ta'ala iene dua ame ainin, yene dua ame tetto 7 anak ni. Anak bi, dua hanun bi. Bakas te subahat telewi, amban me pagtarbiya, sin iene amma 7 kaanakan ni subay pabasag ni, dua anin si mi anak ni. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil wahdihi ila sawa'is sabil. Yene dua ame ma'thur atawa banggite guys no mag-arabin nag-iyakan kew duahanun anak nun bangpan tehinang yene salih tehinang hafil tehinang megkesulot si pasongan pegge tantunen teed baya kew duk gai tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala dua metettoehin 7 anak ni mepong tinay. So hangkan tebe ubalik yene bakas tapik tebe lawi dasok na anon bi anak bin bangway pekyan gay matay bangway pekyan gay megkekegongan bangway pekyan gay megkerusungan bangway pekyan gay megkelugian bangway pekyan gay aksidente adakala tinayma wa Allah Ta'ala hin me duaano malaat men 7 anak no kaur balik-balik kasusunan hangkan nedakam yan dua asya kaanakan bibanggay makahap pegge tinayma iyan wa Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. So da'watul walid si kesempuk pito 2 ametito 7 anak ni tinayma. Si kedue wa da'watu saim si kedue amban di sinin si kesempuk walu amban sinubahat wete. Si kesempuk walu da'watu saim yene 2 aamuase. Yene 2 atewi kitewi megpupuase bang hinabu song magbuka. Daranin te subahat. Puas ke umuka. Yene masa 2 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Atawakan فإنشندوه كعلماء اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Yene doa pe buka mian maku ke Allah Ta'ala ine ne pakun oras no muka tinayma men Allah Ta'ala may pong tinai kalasan ban ke umigiyakan tinayma oras ine pe muka no mian nasarun masinahad niya me kesilew bang petek ka iene bang coconut inside coconut outside ko may putliman di upama atawa kan chile ko may basong atawa pang sime dehedloan no ne sili sambusain ko may triangle siyang piniketup miyaan ne tantunen ted bang petek ka silaw kita sumagwa pesimeyon ne raho miyan urunganun waktu me 2 minit 3 minit ngan 2 asi Allah Ta'ala peg oras miyaan gay sinagang iene 2 aame muasehin. Si kesempu duk siyam. May pong tinai kalasahan. Yene 2 at tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'watul musafir. Yene 2 magtulak-tulak. 2 magtulak-tulak.
Upama tulak ke hap me Jeddah, bang bitaman Riyadh, atau tulak ke hap me Philippines data aeroplano, kayan salah, me pong tina ikalasahan. Pain duahanun biku ti aku siyang tulak. Buada pun gak talab-alab tinaymaan duaahin, matapit tinayma duaanin, mismo mapatulakin. Yene duaanu ka umepetulakin, situlakan me pong tinaikalasahan, tinayma iyan Allah subhanahu wa ta'ala. So ni amban sala me naduahanun biku aku tu siyang tulak, mian murah-murahan bang kupain lapas iyan siyang petulakan ko inin. Di ako siyang hapsapa, gantang usaha itu na duahanun biku, murah-murahan pinain. Ligtas ko amban me aramala si elet upama. Gak talab-alab, si tekipat na namengin duahin si sasang petulak nilay. So, okay upong tinay ko kalasahan. Lune kikew data ariplano, lune kikew data kapal, lune kikew diata bas, data sasakatan. Once kew petulak, pabasagun duanun, pekahun duanun, hinabunu may petulak iyan, dembua iyan ang bantampat penaymaan, we Allah Ta'ala duaa, iyan oras no may petulak iyan. Mas kau, tinaymaan duaahin, pegi kau may petulakin amban iyan na may pong tinainu, mataambanin may pong tinaikalasahan. So inin, sebun tebi, mian me'brat. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam sidembuak lapal hadis inin, salasu da'awatin mustajabat, telu painne dua atinayma wa Allah ta'alahin, da'watul mazlum, yene dua atanyanya, wa da'watul musafir, duk yene dua atulak, wa da'watul walidi ala waladihi, duk yene painne dua metettoe ala waladihi, 7 anakne. Rawahu Tirmidzi. Iyan may pong tinaikalasahan. So, umiyan te subahat te. Sike 17, 18, sike 10 duksiyam. Sike 20, lisagpian na ba? Oh. Taha manamal miyaan lecture te bi inen sumagwa. Lingkat manamal duk ketauhan te bi. May parkalain inen. Miyaan yene mian sike 20 yene 2 anak 7 metet to ene bangken ya annen matay ni 2 anak 7 metet to ene bangken ya annen mian matay na metettoenin. O ka me pong tinaiko kalasahan ga ni magsasang duk metettoene ko ito tura ta bulaklon niya inin. Mole ni hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala luune ke samawi atawakan luune ke inaawi. Ko kam mag-angan-angan we ga ni niya makajari pebohan bi si iye. Metulay pinainjaman elum pesi ina lay andu piwal pinebo kun bitomban me Saudi peg usahan kun metettoe kun pinebohan adata supaya siya tepekeg pinebohan kakayaan naman me LBC supaya siya tepekeg na ku itu matay nega niya pebohan ku dukga niya pinebo o siya so dakyo magpain sa ili we peg niya pe mas labi harga amban alata. Niya pe mas labi harga amban kakayaan. Niya pe mas labi harga amban iene kapanyapan tura tak bulak dunya inin pebohan no si metetto enun apabila ne sedem kubur mati iene dua. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bang matay pain ni anak apo Adamin bekat ne kemon kekehinang nen malingkan telu tibu uksa sadakatun jariyah
Yene sadak ka peselui-selui ta amban no tura ta bulak dunya inin amban me kahapan. Ilmu bakas ke pemeno no, masjid bakas te petenggeno, madrasa bakas te petenggeno, kupong bakas ke kalihan no. So miyaan nelui sigi-sigi, pahala ne miyaan 7 kaong yabut mati kyo. So, si kedue, awaladun salihun yad'u lahu. Atawakan pe inne, iyene, nakanak salih. Ngen dua 7 metet toe. Ngen dua 7 metet toe. Payaman bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inen. Bakas tesyuhat kuruelaw inen. Subhanallah. Miaan. Tesyubahat kuruelaw inen. Penne, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul. Anna li hadha fayuqal bistighfari waladika laka. Niya pa inne dembuwa lella tekkale sellew kiamat. Dinangkat wa Allah Ta'ala darajat nendem surga. Pinalangkew darajat nendem surga. Misara lella inin. Anna li hadha. Pahala inen pa inne itu. Buga niya hinangku ase-ase ku sa itu. Pun pinalangkew surga kun pendem buwa lella ininen. Pain yene manambungan niya hintek kale delem surga. Bistighfari waladika laka. Sinabab iyan, pegge puas amban kemetay no. Inistigfaran kew sigi-sigi, dinuahan kaampunan, we anak no mata amban meleda tak bulak dunyahin. Hadis sahih, may pong tinai kalasahan. So yene dua anu si metet to anu, tinayma iyan we Allah Ta'alain. Yene bang sepan pinalapas amban azab kubur, bang sepain inurungan kemurahan, bang sepain inurungan nikmat, bang sepain inampun, bang sepain miaan pinemurahan si kemon pagtanya amban dem kubur ngabot selaw akhirat, tinayma miyan wa Allah Ta'ala may pong tinay kalasahan. Yene dua anu si metet to en ko na dem bualel lalay ulali bang ine makadangkat darajat nan ine kew sababan kau hati toto sababan kau hati dende tura tak bulak dunya inin sigi-sigi pakuhan no kaampunan anak miyan ina nun, sigi-sigi pakuhan no kaampunan amma nun, sinabab amban iyane pamakunu kaampunan miyan, dinangkat wa Allah Ta'ala darajat den dalam surga. May pong tinay kalasahan. May umat Islam, dua asin anak, 7 metet to ene, dalam kubur. Dake patanun bisi 2 ina bin, amma bin. Tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala hin may pong tinay kalasahan. 20 duk dembuwa pinayma anu Allah ta'ala 2. Ad-du'a mustajabun ba'da zawali syamsi qabla adh-dhuhur. Yene 2 miaan bang si penengaan langit na elewin, si penengaan mahawan na elewin, even langit si bang keunenge ga na niya lingew ni, bang keunenge ga na niya lingew no, oras miyaan, mananin, tenga ne, iene mata elewin, data langit. Ubus dehelu amban paasik waktu luhol diki-diki, oras miyaan waktu pegtaymaan dua. Oras miyaan. Waktu pagtaymaan dua. Si hadis Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 ba'da an tazula asy-syams qabla adh-dhuhr wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa ahabbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Fa inni mian kanian Rasul sallallahu alaihi wasallam ng bahayang 4 rakaat puas pelihi mata elew dehelu amban zuhur sampai misara bennal penne oras miaan yene oras pelihi mata elew duk dehelu amban mian kau masuk waktu lu diki innaha sa'atun bennal penne mian waktu tuftahu fiha abwabus sama ilukah nu Allah Ta'ala lawang langitin duk
Mas mabaya ku pe inne padangkat iene dinangkat atau akan niat dinangkat si aku oras miaan yene kekehinangku hap. Riwayat amban Imam Tirmidzi wa huwa sahihul isnad. Sahih iene hadis inin me pong tinai kalasan. So puas peningaan elew pegi haram le panambahayangan pelihi aja tahat umasik waktu luhulin me pong tinai kalasahan diki oras mian lu kalawang langitin may pong tinai kalasahan menjadi kita dengan doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Niya petulimi sa ko na kamge makasanda mian nganuni ko na kami kasanda namba pe mag-comment kang bang upama namba pe kite mian bang ubus teke atau akan bang sedihan te muhadara may pong tinay kalasan sa limetibuukan sa ito iyan mian metelebitu bawang ako okay ro kumisya-misyara ko kam upama me peking makajari Brad Metal Boss mian okay bunay sa binalik happy sa mian kaam ko itulay mian pente pakali inebeinin meningko pakali me si pente aku masa aku pati syube tinilewlay sabang upama aku pe iye baya mananin ga niya sala mian gay sa manjari gay baya iyan na mapakalin so tambus tene inin maudu tebe inin pegi ni sisita manamalan me pong tinai kalasahan dukhap inin duk ketawahan tebe kemon sikes 20 duk duwe iyan e pinaimaan dua mian iyan e bangkew gising sangim الدعاء مستجاب أيضا عند استيقاظ من الليل iyan e bangkew gising sangim hinabu iyan e kegising no sangim mian upama tuli ke baya kohap besuang kew gising sangim iyan e oras kegising no mian me pong tinai kalasahan bangkew ngin dua tinayma amen wa Allah subhanahu wa ta'ala tinayma amen wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis nin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat wa Imam Bukhari. Hadis sahih. Man ta'arra ay istayqadha min al-layl faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته سبحان الله piye amban kita biga ngetawahan fadilat ini penne bang niya gising sangim gising puas amban petuline us mian besuang tekedut gising peinte sangim ubus misara puas ke gising nemiaan ine duaanin yene gising bang sangim la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah thumma qala usbune magpait Allahumma gfirli ya Allah ampunun ko tinayma wa Allah ta'ala duaan yan atawakan puas lapalan ne yene jikir mian ngen duaa ine ne amban duaa istujiba lahu tinayma wa Allah ta'ala duaanen puas ingen jikiran ine jikir mian nabang puas gising ngen doa mian fa in tawaddaa wa salla ubus bang pelutang ni donga iye mag-ail bune pinambahayang kubilat salatuhu tinayma pe Allah ta'ala nagtuy iye ne sambahayang ni mian me pong tinai kalasahan Allah la ilaha illallah mimpi kew gising sangim yine gising sangim
Gak tahinang tewi iyan parkalain inen. Bo adapun parsababan. Parsababan hati. Penaiman Allah Ta'ala duate. Pangampunan kita. Ubus bang kita ng bahayang 2 rakaat. Kuat puas pag ayol te tinaima magtuywe Allah Ta'ala sa bahayang temyaan. Pakain pakaw. Tungan pe kita si may iyan padilat inen. So bangkew gising sangim SB7. Bangkew gising sangim. Daki patanun bi. Mengen doa si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa mura binalikan kemon tabalik teru kemon zikir inen. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli ya Allah ampununku. Tinima wa Allah Ta'ala. Iyan pangampun kita bimiaan. May pong tinaik kalasahan. Pagpempun te bimian, bang pe kita bingen dua, tinima pe Allah Subhanahu Wa Ta'ala dua aten bi binasil hadis amban yene hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-thalis wal-20. Iyan miaan sike 20 duktellu sababan pengen dua penaimaan wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyan miaan dua ate bi bang kita bakas nibag si jamarat. Bang kita bakas nibag si jamarat. Kana Rasulullah, pain hadisnin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramal jamarata allati tali masjid Mina yarmiha bi 7 hasayat yukabbiru kullama rama bi hasad. ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاد. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. يني بانكم مغحجي يني bang kita bakas maghaji. Puas na kita nibag. Yene tibag miaan tinibag ni kemon yene batulay. Duman hadja jamra. Jamra al-aqabatul kubra. Dumain. Sa kemon batulay. Kaba no inibag. Tibag si kaisa. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Sampai umabot 7. Puas ili may pong tinai. Bang kau bakas nibag, bakas makapaghaji ro kita wisab metudem Saudihin hatu, insyaallah bang pain isab mian. Inabinin makapaghaji kemon 7 may pong tinaite may geget baya magadjiin. Da kero pesuno nibag yene si batu si kedwele. Sa pelihi kew ngen dua tuju Allah Ta'ala paharap kiblat pegge oras puas penibag numiaan penaimaan wa Allah Ta'ala dua. Lemikian bang no kew isa bakas nibag yene si batu si kedwele tibagun min 7 kaba tibag bismillah Allahu Akbar pegjuko pi min 7 pelihi kew pebibang paharap kew hap Ka'bah bunu pi makungen dua tuju Allah Ta'ala pegge oras miaan penaimaan Allah Ta'ala dua tuju kitabi. So duman kitabi miaan pegtibag miaan dilem kokten bi bangsa inge dukhat jamemes iene batu tinibag tebilay dumain sa dakew magdairay pege garo na ngalupog gao garo isab niya sa utannu oras iyan piu ke magibadat bang puas kew nibag si batulay batu keisa duk batu si kedue ngen dua akew bumangkin kew palalin hap batu dembuain me umat Islam kene an Rasul sallallahu alaihi wasallam puas nibag batu si keisa puas 7 tibag, pelihi, ngan 2 pinetegel-tegel na 2 anin. Puas sili mengkin palalin si batu si kedue. Puas sili batu si kedue lay tibag ne, pelihi, pebibang paharap hap kiblat, buneng ngan 2 petegel-tegel na ruisab 2 anin, bumengkin palalin hap batu si ketelu, puas sili gay ngan 2 puas tibag ne batu si ketelu lay. So inin me pong tinai kalasahan. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bang manjari na kita bi maghaji pabalik. Duk bang ka maghaji dae sinautsyautanten bi bang sumian ubos duk kita bi puklas amban iyan na mianan.
oras miyaan, oras penaimaan dua miyaan may pong tinai kalasahan. Yene puas kew nibag. Miyaan. Puas kew nibag, yene tibag si al-jamarat. Menjadi Ar-Rabi' wal-20. Iyene si ke-24 penaimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala dua. Yene duaanu delem Baitullahil Haram. Yene duaanu delem Ka'batul Musharrafah. So liang dukite bi amban. Liang dukite bi umasik delem Ka'bahin. Atau akan yene dakhil al-hijr. Ketohan bi dakhil al-hijrin. Yene Ka'bah ni alete kitek bi Ka'bah Hijr Ismail. Payaman be yene pegluregan ni we me aa. Ketohan bi bangwe pegluregan we me aa. Peggele si miaan. Gay sinagang we Allah Ta'ala duaanun. Apabila kayo ngen dua ame pong tinai kalasahan. Apabila kayo ngen dua ali si miaan. Gay sinagang we Allah Ta'ala duaanun tinima. Yene si Hijr Ismail. Si Hijr Ismail o ini no. Ka'bah ini no. Tanubi libut-libutan ini o Ka'bayan. Pote palibut. Dielem nemiyaan ni Hijr Ismailin. So hangkan nan pagluregan we bangke umasik ngen dua adialem ne iyan tinayma we Allah Ta'ala dua anun. Inin Hijr Ismail yene pote paliput pasaili ubus dialem ne iyan me pong tinai kalasahan hangkanan pagluregan we pag-agewan we dialem nen bang niya dapat bangkam ngen dua alu tinayma iyan we Allah subhanahu wa ta'ala. So sulayanun bika me mehjajjabaran ne iyan Hijr Ismail hangkan ko kam ulali bang we me pag-agewan ini no miyaan penaymaan dua Allah Ta'ala yan tudyo kita bikemon me pong tinai kalasahan. Nasa ang kome ako upama ahat tadja miyaan tepihig gene kitawahan tetimuk bang antag na dani kita magtuod pi. Bakas kulumorok si antag lawang-lawang paasikan demian las meg-umra ko hatu bang puasa ini hinili pili. Buku pi sumesek akan tekele sa antag lawang nili. Lain na kumagniat pen ko ga na ko hatiin inin. Sa niya ngonot ako dembua inda hatu misri te onot ko sa ili bahu kuligtas amban iye ne miyaan anu miyaan. Iye ne tampat paasikan lawang miyaan. So bang miyaan kome ako peinte tayang-tayang atau ako me kaggag pili. Basa megtuyo usdanan me kimetay ako na daan. Pege ko ani pineleek ka pero sa pinaymaan dua sa di. Sabang upama tagaga nurutuk tegees nurume pong tinai. Yene pi isi megdielem luwang mian. Pege iene tampat dielem mian pinaymaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Dua tudyo kite bime pong tinai. Te subahat inin we Rasul sallallahu alaihi wasallam dielem hadis ni. Al-Khamis wal-20. Yene si ke-25. Tampat penaymaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yene duaanu si sapaduk marwa bangke meg-umrah. Ad-dua'u ala safa wal-marwa lil-mu'tamir wal-hajj mustajab. Yene duaanu bangke meg-umrah di atak sapaduk marwa. Pen Allahu ta'alahin. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Bennal pe inna yene dua adi atak sapaduk marwahin. Atau akan bennal pe inna sapaduk marwahin aman me sya'airillah. Nabang keulay di atak saf. Di atak pegetag na kewian amban safa. Meglibot Ubus peglay kew si marwa. Pahali kew dew di atak batu-batu nilay. Atau akan yene si pengenduaan aalu. Bunungen dua atuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ngen dua atuju Allah ta'ala. Ine winissaranun me pong tinai kalasahan. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Miaan duaanon apabila keu si sapa atawakan si Marwa ne keu mepong tinai kalasahan. So selet sapa duk Marwa, asi data sapa duk Marwa, bangka magtawa pegge once in a lifetime do sambatan bahasa Anggalisin, bang may amban Pilipinasin, atawakan bangka am tume delem Saudihin, dah ka magdairay. Pegge gerwi sab miaan pagdairay ano rasli. Ngen dua kam dia tak sapale puas miaan doahan bi atawakan basabi doaan ini ngen doa kam si ina oras penay maan doa amian mepong tinai kalasahan. So ien mepong tinai ek kame tekite kulai ngen doa megdulus-dulus mian ngen doa ene si ineliwe ene si me pegelenganan le duma india tak punulay te ene si sapadok marwale. Nani abang petek kame dua ame tekele kulai me dua aduman me ini. Meg dulus lai ini me kepieng kitehin. Meg ekka ini si pen. Pege ketawahan te berwisab. Bakas kepeg umrah ru kita bisab ke mon lai. Mian naketawahan te berubang cengge kahalan malaihin me pong tinai kalasahan. So yene tempat gadung peneni atu sinduehin magubas. So yene tempat gadung lait gadung da kam ulali bangwe magubas le imeaahin. Pegge sunnat miaan pagubasan lai, magjaging ke lai. Malaingkan bang den dege man makajari. Ge makajari bang den siya bang lelaru makajari miaan. Lamud amban yene si kedwempu duk ennem. Yene ad-du'a mustajab. Yene doa hintinayma indal masy'aril haram. Yene si masy'aril haram. Yene dele mina. Yene ellew pegsumbali me pong tinai kelasan. Ellew Eid. Yene panag si tibag si keisa. Na pekka tebi doaaten bilay si miyan. Oras yene ellew Eid bang kita bi maghaji. So pagigay kita bi nambahayang lai. Yene oras me pegkeke tebi. Yene oras me pegsumbali tebi. Tantunin teed oras miyaan penaymaan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene miyaan dua atebi. Lagi-lagi yene kohap-kohap lay. Bangsong peseddep ne meta ellewin. Yene ellewid bangkam hinabu maghaji oras miyaan. Si kesempu amban yene Dhul-Hijjah. Ngedua akam tuju Allah ta'ala oras yene miyaan si Masy'aril Haram miyaan. Si kedwempuk pitu las ni. Si kedwempuk pitu las. Las na ininen. Dwempuk pitu penaymaan doa. Inin te subhat metuhin. Sa masih peniya hatu syaddi amban inin. Yene doa ellew arafah. Doa ellew arafah. Tamanan hap ne doa. Khairud doa yawmu arafah. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yenes illa arafa. Pagit kita ko si may aas illa arafa bang kita bi maghaji may pong tinaiklasahan, magsinigupan lai, maginistorihan lai, magchinismisan lai niya pe may magkasabi si illa arafa. Megdate illa arafa oras paghajian. La ilaha illallah. Oras pag-ibadatan, meggaddaw dilem arafa. Embes pinabasag duahin lay si illa arafa, petekeswain me parkalaamyaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nadaay nang tebe me pakaradyan inin. Pagya niya yan. Manusia. Pegge kometu delem Saudi, gay painte open, mian pegdaitan dem restaurant, gay open pagkaswaan me delem mall, mura keu sinita, iene mian bang tege marriage contract do keu da ape keu gay keu chine kwe mian para gay pe keu halal walupun mahalalin banggara no marriage contract no mian
Inebinin, banggana ru marriage contract mo sinita ru kyo masi ine te keswa sinduin magpanggap meg ela anda me pong tinay kalasan dele Masjidil Haram magtundan-tundan dele maara pa megbihing-bihing la ilaha illallah payaman bi yene duse dele Masjidil Haram duse tehinang dele Masjidil Haram bidda amban yene duse sindue payaman bi ayat ini ne ayat inin subay binasahan kitabi. Wa may yurid minhu bi ilhad wa may yurid. Yurid pen Allah subhanahu wa ta'ala payaman bi ayat inin dielem suratul hajj pen Allah ta'alahin وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Bang niya pen maglakulaku delem Makkah yene Masyarul Haram atau akan delem yene Arafah silahat yene miananule magmaksiat yene maksiat me pong tinai delem Masjidil Haram dalam Masjidil Haram dalam Makkah al-Mukarramah dalam haram lay bidda iyan dusenen amban iyan sindue masjid amban sindue to obulak pen Allah ta'alahin wa may yurid fihi bi ilhadin bang niya lay maghinang kerupangan lune ke ilhad atau akan nganyanya dalam Masjidil Haram atau akan maghinang maksiat dalam Masjidil Haram nudhikhu min azabin alim pelesahan kami si ajab makadlanduk manamal pedesnen pege bidda Masjidul Haramin bidda iyene Arafahin bidda minahin bidda iyene lahat miyaan amban lahat sinduehin pahajjadu senen manamal bangkyo mekehinang pardusehan dielem parkalamian me pong tinay kalasa so imbes ngan dua asil law Arafah peekka me pong tinay kalas tekeswain la ime megdineitan tekeswain la ime miaan inebinin me megkeswa dahu megtundan-tundan mesya dumain kahalal me pong tinaiklan so dua el Arafah tebiya si bang niya tewa upama gana tayanang tisara Islam binisaratin so dua el Arafah yene binasatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir so may umat Islam miyaan parsababan yene penaimaan duaahin so niya petusog patapik inin ine isab sababan puun gay tinaima duaaten niya sababan isab gay tinaima duaaten so dani raw subahat telew inin insyaallah ta'ala subahat te bisa pabalik atau akan subbatan te bitapik te inin bisan kebekatan yang dua ga niya te kiteno magmata ini sabab ni so niya rabinin sabab ni isa due telu inday bang pi sumagawa gay ni raho mian subahat tebi gay ni raho subahat tebi bang sangim ina kita bi arak tumaha manamalan so may pong tinaay kalasan magmaap ni hadja si kaam kemon bang upama niya le tebi sara laat si me iya ni binisara ko ni te ketawan birwisab tiap-tiap dem buwa bisaraku duk dalil ni amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam o bang upama niya alimi dhaif atau akan ga me mian tumuon pagmaanakon atau akan ga me inako inin tumewa sahihan ko yan ni hadis me dhaifin so da ka mag-ang nagda ako da ka mag-ang ngakahan ako tayma ako insyaallah taala kasaan tin hunit man naman bebegan mian iyan pinainten magdusya kite so bang upama tumuon do isab si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tumuon do pagmaanakon tumuon do iyan may pagtashhikon pagbasakon so sulean tabi mebeg iyan istiges ten bi me pong tinai kalasahan insyaallah sugpatan te sumo tapik tabi inen iyan isab me parkala sababan bangway gay tinayma dua manusiain me pong tinay kalasahan. So inin dakam susi, gerwinin delight ko. Delight.
delete ko, gerwinin delete ko. Bangsa inin inasik sa hal iya ni pag-asahin, miyaan gainin delete ko, payaman bisa pabalik di dambua-dambua, niya may tumeg text, miyaan dinak pinos, pente di dambua-dambua, kemon pinain ko miyan na, dok pente na 2 oras satu itapit, away sabdak, tepi kita magsulat, jadi pekatan kita siya, kaam na iya miyaan makalene, us dictatun bipente dalam notebook sa ili iya na may bakas takele bilay insyaallah subhanahu wa ta'ala tetuun biru yan. So miyaan duman ko egay makasandal sumagawa miyaan naek ka isab hinang te seddi amban iya ni parkalain inin so inin tepet tegesin suwala sa inin atawakan bisara sa inin may pong tinaik kalasan. Miyaan salam dua si kam kemon may si tindakan may Malaysia hatu ni kam ubus nampil sinduehin may an bakas ni magsubo salam dua si kam kemon may brad murah-murahan bangpan isab kam pinalihara wa Allah ta'ala amban kemon ni aramala may a Philippines salam dua si kam kemon may a Philippines may pong tinai kalasahan may kemon ni abasilan mula-mula Asakol Island may manikahan yene bukot sambuangan ni Kemon, si me Muti, Kuruan, si me Vitali, si me Sanggali, Taluksangay, ine pe men, me 100 Islands upama, pang niya, pe pasabonan sin, salam dua si kam Kemon. Me pong tinay kami din Manila, me iyakan, eka sumabu si kita si tu, si me live tebin inen, salam dua si kam Kemon. Me pong tinay kami Mulia, iyan miyaan, si me Indonesia, si me Brunei, si me Thailand, si Nepal, si Vietnam bangwe ni alai, si China, Japan, Taiwan, Korea, Nokor, South Korea, Sokor, Nokor, North Korea, salam dua si kam Kemon bang niya kamlo sumipit. Me pong tinay kami si Middle East, delem Iraq, Syria, Bahrain, Qatar, Dubai, Oman, Kuwait, inapetaminin, Sudan, Jordan, Saudi, pong tinay kami may dalam Saudi. May pong tinay kami may dalam Jeddah. Salam dua si kam Kemon. Miyaan murah-murahan bang kam kita bipain pinalihara wa Allah Ta'ala. Pong tinay kami dalam Madinah, dalam Makkah, dalam Taif, dalam Al-Qatib, dalam Al-Baha, dalam Abha, dalam Al-Khamis, dalam Al-Khubar, dalam Dammam, Al-Qasim, Buraida, Unaiza, dua dimi. Dalam Ar-Ar, Hafrul Batin, Asy-Syarqiyah. So, salam dua si Kaam Kemon. Dalam Tabuk, si Tabuk to, salam dua si Kaam. Yan may pong tinay kami dalam Tabuk. Mula-mula pong tinay kami dalam Riyadh. Yan Kemon kami dalam Riyadh. Dembuwa, yan lahat petuhan. Ku itu to, salam dua si Kaam Kemon. Mula-mula nen teed. Tunggal ku hadja dembuwa inin. Miyaan gene lamun kusinduhin pusi Mu'tim ibn Alam salam dua si kau Mu'tim gene karonat aseddi bang siyang inin sa special te kew pegge ketawan ku dembuwa kew apetten salam dua ni hadja si kau so magsyukur subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanallah لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.